vítajte v shortu skôr. Takže short. Tento typek chce ohodnotiť baseku. Dajme mu tu také diamond ore. Tu tak. Miesto uhlia. A teraz vám ukážem. A dáme mu taký darček. Tu nevásek. Ešte takýto domček má. Máme aj pekný. Takže si zaslúži taký darček. Takže poď sa giveaway. Dáme mu 2 epic klíče a diamond. Ale takto. Áno. Počkej. Jemu dáme takto. Tak. Takto to vymážeme. Zoberieme. A tak, kde mu toto schováme? Tak. Toto by bolo všetko pre toto video ako dačo. Pripojte sa určite na tento server, IP je v popisku. Ahoj!